Nina wikwati umusiaisia wa Mutongo TV na mwithukesia wa Mutongo FM watinda nesa muthenyani wa umonde wa chumwa matukuni 16 mwai wa kana mwaka wa 2023 na indi ni muthenya ungi mwailu otondo twatie twasiane kana twekiwa ye tukakomana va ingi kilunguni cha Îkûmbî siasa tiana wa chumwa muvetu na ini twasiokethia va kondo wa kilungu wesethia ni twatwaisia undu violate otondo twika twinena va studio na kuinena wingalekone esu ingi lilikana umonde ni wa chuma wethiwa na maundu maingi va kaunti ya Masako kiwanzani cha Kenyatta Stadium. President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matongo ese chathi kimwanya chamboya cha kutonga muvea na indi siasa no cia kunovo ndi nini twetha twesisia maundu ala makiteka vo na indi kuya musini wa Ilovi kiwanzani cha Kamukunji Grounds gwataniwa ya Azimio itongwe ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Martha Karua matwaisia umbano wi mwana ngalekone esu lilikana Raila unaisie maandamano ni mokite itina wa Ramadhan kuthela kwa umunde ni wasiokelela kiu manene yange ya ICC no lilikana kana ni manandiki ICC valua mayenda inspector munene wa polisi osewe matambi ala mailete kuondwa kila meweta ta kuthokwano kwa maandamano mo nandu kuvikiona kuumewa kutumia vina kupita kiasi kwa polisi onaandu amu kuvikia kutiwa ni thayu maundu asu onde twimanene ava filungune cha Îkûmbî siasa na indi musiaisia nolikana nao kale kwa serikali Rigathi Gachagua iyo ni waisia kana ketha mendo cio kama maandamano macioke street sivo aiva andu inathi kwou twetha twikunikela maundu asu onde na indi tuimana ni kwe ava Îkûmbî no ngire tukamana molo twa mukamba we mukamba twimina maundu ao onde ethiwa osete mukondo wiva nulikana umundi unaona kana ula wai ya senator wa county ya Kitui David Mosela ni wasia kana netwaile kumanwa na uteti wa mwana uitu maundu aso onde tunenea na kuweva etewoni kwesela ile itatu kenda 15 namba ya utumani mukuve vatendivi atuma matumani kwa wingi undu vatonyeka na kwesela mitandao ni tu ya mekumu kanile Facebook ni Mutongo TV tu live then wa Facebook na then wa page ya Mutongo FM ya Facebook enda like page na ende wivike na kutwatia na page ya kwani ERASTUS kutoka NZOMO then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official subscribe to live then wa YouTube na ende Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS kithoku na hashtag ni Îkûmbî siasa namba cia simu sikioni no nenga mwanya wako na simu these wase wa TV kana radio yaku nikenda twiwane undu violate kwa oyu Îkûmbî ni avingo ka tutambanye nginya muthia atongwe ni mavikie yu nenda kumanenga mwanya mambe kuukethia kenda usethia ni twambia kilungu cha Îkûmbî siasa tuimina kila mundu ni kwatia no kumala na mosakwa na indi aishimiwa ti karibu mononde ni wa Îkûmbî siasa kwa vinda yingi twenga lomo note tuonana na indi nitwakomana asante twasiaka na mavinda siathi na mavinda si moko ni mangai asante yu mwana tu akutwambia na kumheshimiwa okay. Tuo wakati kethia mukamba na musiaisia nondo tuseiswe ni nginya mbai ingi mate ya kamba indi mevata na Îkûmbî siasa asante ERASTUS na nyumba ya Mutongo TV na Mutongo FM kwa mwanya ungi museo tau ibindani ya MUMO ibindani kwembua ibindani kwina maundu maingi manene angi tetamesi mokite ngimukethie ciitwani ya Yesu Kristo nini zini mwasia amen nita wachalo MUMO kwito ni kundu kwita watu TULIMANI ni musakwe kwio na ninye Mutongo yuala ingi katika mbunge ya MAKUENI na ingi ngaino naboneke iyo ingi ondu ni mweta kana ngaungamia majority leaders alangi ma Kenya na usino MUMO anga iko mwathoche twithate bamwe tinenanie uluambai jitu ya mukamba na bala twelederwa tuelekele ibindani yeyokite asante karibu sana mheshimiwa na ndi ni wa yacha kana chalo okay na MUMO na ndi niona kweli ni okay na MUMO kedhani una kwatie yuma nongi wotongwesia majority leaders miongwana na thandatu ni tongweti ni onde na agreement wa miongwana na mwanza karibu sana Îkûmbî kwa vinda yingi tweba nondo ni wa maikweta mwene masinga asi karibu sana mheshimiwa asante ERASTUS na education MAITû na alama Siasa TV ni muthenya museo ni asia Îkûmbî twayambiie tene na ningutunga muvea ila naona my brother mheshimiwa kwithana kwatie busoya ucioka na kutwika majority leader yake ili na tena kuungamia majority leaders
kana majority caucus ya Kenya. Iu ni kindu kiseo, and I wish you well, my brother. Thank you. Kwa mwithikisia waitu ne vinda ingiseo twasia walike kumbini ndugo mote na musako. Yes. Kwa une muthocha ingi tunaiba na nene sio mundu twalite kwitha na FM lakini nene sinde kuiwa nesa tuimo boya. Yes. Akwate bina ne kana yingi tukomana nake kumbini. Kwa mwithikisia kwa alama cia TV ya Mutongo TV na even kwa Mutongo TV athukumia alama ba tuyasene mubia twenda ni bamwe wise kwithia netwa ba malaka indo. Asante. Karibu sana Mheshimiwa John Kisangau kana mbaki wa isietwa la yesike muno muta na indi usu na MC ya ward ya kwa VONZA YATTA na yangalekoni ya UDA ongamita ngalekoni isu na indi yu nitwalika Îkûmbî ni waweta ni wete kana bwana FM twetwe wanake na indi ala mungole FM ndakuiwa nesa over ini ndi twekwatie kana na twemuvoya kana ibinda ya wachuma ukite no kwethe sawa ku bwana FM yumezie na maundu makwethe wa me sawa okay lakini twavika iyo wesaithia maundu menethwa undu mailite kwethwa maili indi twivai Îkûmbî useithia twanena nia tusongete imwe kwa imwe na imwe kwa imwe nenda kwambia na mheshimiwa Kyalo MUMO nini naweta maundu ni makunika umundi na nenda twambia bau ni kwati ni wasisia isi athi mauneni ala methwa mayuma vo nini naweta tuyambia na ba masako ni si mheshimiwa Kisangau ni po atinda na indi atinde na masako na esa ukawa Îkûmbî ni muviano ndo akiu ku mheshimiwa wasisia maundu ala methwa umundi ni wewe ba masako President William Ruto ayumbula kana ni wa komania na mheshimiwa Kalonzo Musyoka amina kutuika president maana na mheshimiwa Kalonzo alea amuya weye kalanga de kwenu engi ndeo kwatia nyana kinkale kwenu ya serikali ni wewe mheshimiwa Mosela former senator wa Kitui ayache kana siasa ya mwana witu siasa itoeleka nazo na maondo maingi manene wa maondo mama endeo wasiengale kwa yengi ya Azimio kamukunji ni wewe bwana Raila Odinga ayendea na kuthingilela kana maandamano ni mokite ni meovangilia maandamano itina wa Ramadhan na indi kicha ICC ni kivigena kuyumile ku okwa kuve mheshimiwa Kyalo MUMO maondo ala makitika umundi woni waku ni weva katika wasindwila siekeka kwa umundi. Asante nondu wa mwanya usu ingi ERASTUS na mbe ndiamba utungia ngayumo na ndiamba ulikaende ba kwa FM kumuya pole our brother nitukuboya no kuigwa nesa umundi ni wachumwa museo na kila chekika Kenya umundi ni kindu kiseo na ni kindu kibangitwe ni ngai nondu tuya wasiathi na mabinda sionthe sitha simoko ni mangai nambe kwosa mwanya nitungie achungaji maitu hasa onthe ala maumite kuukitwo kambani nundu wa kwithwa na ndeto nzeo ndeto cia kulunga ndeto cia kwaka ndeto cia utungia ngiambai ndeto cia kubuia mugo Archbishop Ndambuki ni mwithukiicie muno pyu aitabania ni mwithukiicie mutongoi witawa Kingo aine na ndeto cia wisdom ni nethukiicie mboya cia Bishop Mulwa ni nethukiicie mboya cia Arthur Kitonga inethukiicie mboya cia Kimoyo Joshua Kimoyo na nethukiicie mboya cia NZOMO dakitali na nethukiicie mboya cia onthe ala mabothie na mo ugo ago achungaji menda Kenya ithe na mugo na matikwenda kwasia uyu niwe musio no longe niwe muthuku menda ugo maungamile kati nikinona kiki sio muno ngalikoni ino kilanga likoni no nona chenda kwikala taki no ndungi nundu akwithwa umundi we muthenya wa kutunga mubea Thanksgiving kikamba ni kutunga mubea yes indi ndeto na achungaji manewa isayimwe na siasa cia kuwa masaa 3 yuko uweza kwithia ninguzaniwa sio siasa kana si omboya kana si chao lakini nundu yukila wa piki ona akuta mundu wa maubo yundu na piki tu cia Kingo nduna piki tu cia Ndambuki yuwoka baba musila na woka baba tuika inde Ruto ni wanenie ndiye ziwe ile kwambia balabe inde mboya nundu mboya niyo kila kindu na ngine no tuboyo tutumo baweze kwithia sindu wagirika no metuke ku kila chaendeya ni kiseo lakini ndeto ila imwe cia umwa na teti omwe niweza kwithia tisia kwete mugo muno kuoni wakwa nundu wa kwithia yu ila weya musumbi yu ambakwekana no tangi amba unywa
yuni kana ndili nando yuni uzile twathuka na twitu na mina kuboya ndeto isu titanzio cha thini cha muthemba ucu na nengi ateti no ateti maile o mundu kwicha kila utonya kwicha ngali kwenu ingi ya kamukunji kiongozi nyeni wa Azimio nigani dikilie my interest na nundu ni wa Wiper ungua Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka mei kamukunji na moni manena musimamo wo na ni maweta kana ni manaungamitie maandamano nundu unenga ndai ya ibindani ya ngai ya Easter kwa mbwani kwa Yesu na kuthayuka kwake na yo this time round Easter na Ramadhani no chama cha ngai ino kietha ikwaranite ciugite uthengeania na yuko Azimio na kwesila wisdom ya president aze ino twamba kwekana na sindui ni kana tukanena lakini aze kwena nondu sindui bwana undu sile yako seova nimekuona ni maeleo sioka katika maandamano kwa chuma ki nikironza kina maundu kwambia ni tu expect kuona maundu maingi manene lakini alati uboya ni mautethi ya nthino ya Kenya no twenda mugo kindu kila kiende ba Sudan keka Kenya ni masisa kila kiende ba Sudan pati mundu witikila witicha wanthakame na ndiasia pole na condolences kwa alama na ise mathayumo ibindani ya musuko o wa maandamano na sindu cia muthembosu nundu ithi ila maandamano mekwitha mebo pati mundu ina intention ya kwitha na witicha wanthakame lakini no mwizi andu metha mabulene pe andu mekwosa advantage o mikola ikanikilila lakini ithi ngaliko nisu tuyenda mugo na maandamano na thani mekwithwa mamugo thank you asante ningwa kwa gwingi tunene kicha ICC nondo ni topic yo wide kidogo na niguo kiua wetanika na mboya ciambie nesa by the way kethandu na asia isia semba YouTube ya Mutongo TV Stock FM official chavike ucho onde no kithiabo imwe kwa imwe kumela chambie nginya chavika muthia mboya ila cia kunwa ndini wa mauvo ni wana twakwetie twambie na mboya by the way twambie na mboya ndini wa mauvo twandika nigenda twandika siasa ni ondo keili mheshimiwa baki nini si watindavo nuko mheshimiwa jalo mumo asekana ichathi kisawa chambie nesa idi joka cha tulongano your thoughts about siathino ile cha masako na chako yaka makonji asante ERASTUS kindu chambe ine ndo tongi ya President William Ruto mubea nondo wakosa kwa kuka Thanksgiving masako nondo tikendu kela isi kwa na president ukamba one tunekala matuko maingi mono tutona musumbe indi President William Ruto atwikite tamukamba aimina matuko ele atatu mwayumwe uyumwe ni wako kamba tunaina akema poko Friday ayuko launch muradi wa kiu na ane kiu nondo autethi andu masako na nduma ukamba uitu na twivau ana nenga nembesa cia kwaka mpaka stadium nondo asiana ila cia kisio kiu na andu alama kwenda kujenga talent yo ya mvila na ana nenga nembesa cia kwaka industrial park ila ni kuthi kuandikithia na mbingi mono pyu nesi governor wa Kûsyokea governor wa Vinyandeti no manete serikali nene pesa na we asiaite pesa ila si katika serikali nene la siaite 15% ile kulika katika county government na ni tambia nene mono vyo na andu masako nimeotetheka kwisila uthukumiosu wa governor wa masako pakubi na serikali ino nene na si omonde we muthenya museo mbikie tene na kusia sindu cio ndila cia kikaba masako monde mboya mbingi na nzio na twatunga mubea nundu ambua nundu twithito tuiboya muno twithia na mbua nundu mbua no ne akutumine amathina la twinamo netesi andu ni mananengwe fertilizer ne kana wese kwithia ne twetho na ngetha na tiacio ngithuthi andu maitu ni me tafadhali likaime ondani imaina bidii nene simbua yu ne kuwa mbue tono tumatoketha na nitwaboya anne senga ino kutusongia ondo na tusongite nondo mbue zu ne yueta na samono iyo ne musie kila bandu ne mbua na ne mbua mbingi na nenzeo atabania na thuku mimangai
ni matunenge obo museo na nimenda kana nimende wamependekeza yani twithie na mugo katika nthi ya Kenya. Yes. Na muno maboye ya mbai itu ya kamba nundu ala matapani obo ingi mo bana kamba thi olondo wewa majority aweta na andu maeletwe tena ilate na sio katika ukamba witu na maboye ya serikali itu wise kwithia ona mbai ya mukamba ni yakwata. Okay. Anu maya kana na kila KKK kila kima kimena kiwiu wise kwithia tuendete na nzie mwetambai na kwizila pau ni tuthi kuona nesa. Alright. Na ERASTUS kila chaende yaba yani kindu kisio mono kwa mbai nitwetha na ebuzo imwe ya kuboya utongo nundu ithe twithe na mono pyo tambai nitwithe twenza wa serikali myaka 10 na nini si kila mukamba niwezekana oyu twamina myaka ingi 5 ya utongo yuno ambiyo President Ruto tite serikali ni tambai tithe atamina myaka 15 ndio gutila lakini kwa andu me kwasia tute serikali tambai pe andu me kwasia kale kwesu twe andu me serikali ni nikimwe kwasia tute serikali ni tambai ni asia ERASTUS no wewe majority ya chasi we kana ambo declare interest na mundu Azimio Azimio no isietwa tu baikindu ki Azimio Azimio ekara ila we bau na ndeki bila wicho nthino ulongi ni Kalonzo wa Musyoka mheshimiwa ndena kibila serikalini ungi ni Martha Karua nde kibila wena cho serikalini nde MCA nde MP nde mundu asa kuwa na chama chake isu ni group ya upinzani ite serikalini kabisa ilangu asia ando malike serikalini ni asia malike katika Kenya kwanza kana support serikali ila yebone tha MAITû wameendo senzia mielekeo yo ya kisiasa kwa uni asia akamba MAITû ni mekalite nza wa serikali muno na niwo kitumi pa petha na mboya imwe cia boyo bani cia mbai no yitu ona ni twa boyo na monene wa wiper asisione kana no twikalite na itambai twinza wa serikali tuimonenge ndaya timweta mwana witu na kitumi wewe Musela mheshimiwa David Musela asia akamba no maekie kindu giki kwetwa mwana witu nundu no watie mundu ketha yu bala mwathine imani na bau ne botu yu bandene wa mbai ya mukamba kila wona kama kunji ndiko na kitu tofauti muno na ila siasa cia kona wano Azimio cia 2022 election itembiku eko kumba ni andu na momba ni message yake no imwe kana andu macioke maandamano na ta Kenya kwanza ithe tu very clear ithe tuyokia maandamano tuyokia maandamano Raila acioke maandamano ni nundu maandamano ma Raila akunao Kibera Mathare na maandamano angi make me Kisumu na Migori maandamano asu no akuna lakini ithe twasi ati acioka maandamano ni asubie mali ya NND nundu be andu mekite bidii muno kumantha mali matatethio ni Raila Odinga anenge andu asu heshima nundu mundu ni yute yake na nendo cionkelela kindu kila kinaende iye ula muthenya kwa maandamano maendie pipeline imara daima ni wanangani wa mali andu mekite bidii muno maishani mo na mabebewa mali yo moyo wa anoti maandamano ma Raila na maandamano mekala mwene ERASTUS Raila ti wa mugo aenda ati wana ndo matema mugo na tena ingi hiyo likambaka sikoja mocha lakini ndio na evidence ya kana ndio kutabia ingi ni kila kilikaage koja mochari lakini no ni mochari ya governor Anyang'nyo aitata aya si maandamano ani hizi ni maandamano masio lakini ando amalika katika mochari matoje ya equipments nenda kutabia pa hiyo ungendo klasi woja ngilasi ino wekinge wali kama mochari wakua equipments ya mochari in the name of maandamano mena amani weko kuya kwa ni aje kila Raila weta baja no ungi wasioka atho chandu make alame kalama mwati madhimana ange mari ya NND
na ndimina mina yo nenda mina ni asia pai kindu kisa kuma maandamano na maandamano ano oito nena meonene ya mutu ono tigo Raila okumanda Raila ndo manda mutu ena thoa munini Raila kilo kumanda kita wa handshake na nicho kino unaonie anengwa ando alama ile to thima ke kalambe nake na umya make na acio kabenduka matambite kalambe ambia kwa ciono ndio mwenda tugita bau wega neza iwa yunona no akela mbeange nituwoka bau tunene bipartisan niona we kango iko no kilete nundu ya zata ni mwezi ni waweta ulwa